Ako ste se nekada zapitali kako je prije 100 godina živio tadašnji moderni Trebinjac, duh tog vremena možete vidjeti u Muzeju Hercegovine u okviru stalne postavke Tradicionalni život i običaj Hercegovca s kraja 19. i početkom 20. vijeka. U rubrici iz muzejskih zbirki donosimo priču o namještaju koji je porodica Ratković poklonila Muzeju Hercegovine. Tradicionalni život i običaj Hercegovaca s kraja 19. i početkom 20. vijeka postavka je koja oživljava interijer nekadašnje gradske kuće u Trebinju. Ona ne govori samo o tome kako je u to vrijeme izgledao namještaj imućnije porodice, već donosi dublju priču o jednom novom stilu života koji su ondašnji građani prihvatili od austrougarskih porodica. Među interesantnim eksponatima koji privlače dosta pažnje je namještaj porodice Ratković, koja je porijeklom sa Zubaca. Željela je upravo da se taj porodični inventar, odnosno stvari koje su bile značajne za tu porodicu, nađu u muzeju i da se izlože na stalnoj postavci na neki način da oni tu i dalje nastave da žive. Jedan od tih jeste ovaj ormar koji je u tom periodu, to je period poslije Drugog svjetskog rata, bio vrlo značajan i najstariji član porodice Ratković Jovan je dobio na poklon, jer je on bio nosilac spomenice Narodno-oslobodilačke borbe kao jedan vid zahvalnosti i tako da ovaj predmet je bio vrlo značajan za njihovu porodicu i ono danas zauzima vrlo značajno mjesto na ovoj stalnoj postavci. Pored ovoga ormara na stalnoj postavci također se nalazi i drugi inventar, kao što je ova jedna spavaća soba koja je bila karakteristična za porodice, radničke porodice u tom periodu, period poslije Drugog svjetskog rata. Znači, pored kreveta tu su natklasići, staklo, odnosno ogledalo, sat. To su sve bio jedan kao značajan dio spavaće sobe u tom periodu. Predmeti koji su dobijeni na poklon znatno su doprinijeli da se upotpune sadržaj postojećih zbirki Odjeljenja za etnologiju. Značajni su i zbog njihove umjetničke vrijednosti i starosti, ali i zbog toga kome su pripadali. Ovaj ormar predstavlja jedan reprezentativan primjer, prvenstveno zbog načina ukrašavanja i to kao što možemo da vidimo da je tu riječ o punom drvetu i sama ornamentika koja je bila karakteristična ne samo za ove predmete, nego za drvene predmete, odnosno pokretne predmete, nego su to pretežno ornamentika koja se koristila i u tekstilu, znači narodnim nošnjama, i ornamentika koja se nalazila na našim kulturno-istorijskim spomenicima, počevši naravno od crkava. To su pretežno neki floralni elementi, neki geometrijski koji su bili najkarakterističniji kao elementi ukrašavanja za različite predmete, počevši od predmeta, građevina, tekstila. Naravno, svaki predmet koji se čuva u muzeju ima određenu i materijalnu vrijednost. Prvenstveno sami kustosi, ljudi koji se bave obradom i čuvanjem tih predmeta, procjenjuju njihovu važnost, ali koja je vrijednost, tu ima širok, odnosno veliki broj faktora koji utiče na to. Kao što rekao, umjetnička vrijednost, način izrade, ko je izradio, da li je to riječ o radu koji je izradio jedan čovjek ili je to zanatska proizvodnja ili serijska. Sve su to neki faktori koji pokazuju vrijednost i značaj jednog predmeta. Pored otkupa, pokloni građana, kažu iz Trebinjskog muzeja, danas predstavljaju najčešći način popunjavanja muzejskih zbirki. Čest povod za poklanjanje određenih predmeta je prestanak njihove upotrebne vrijednosti u savremenom načinu življenja, a nisu rijetki ni slučajevi u kojima se predmeti poklanjaju u znak sjećanja na članove porodice i drage osobe kojima su predmeti pripadali. Osim namještaja porodice Ratković, u ovoj postavci mogu se vidjeti i stari instrumenti, satovi, stolovi i stolice. I svi oni imaju neku svoju priču, koju ćemo vam ispričati neki drugi put.